What's up guys, it's your girl Andrea and you're watching Anndrew's Vlogs. So for today's video, another vlog and yes, another Bisaya edition. So, ang atong buhaton karon is mag-video syempre. And yes, ang atong video is about challenge and the reason why wala ka makeup or something, di mo siya ko yung mag-makeup, like simple lang good nga pang syempre ekit sa atong face is because, you know, I have fucking breakout. Di siya maklaro din but if in makita ko sa personal na siya yung mga something diba na ako'y dark spot. Simple lang sa pagong log ang atong fucking wifi dito. So guys, ang atong vlog karon kita naman sa title, It's Dare Me Anything. You know? Oh my god, so lagi siya di pa po like oh my god. Oh look, kanindot silang poster. So let's get start the vlog, you know. So guys, ang first natong trial nga challenge is Erika manay patige kang ang powder sa noodles o canton nga hot and spicy. Let's go, wait lang. I don't know if ako nabuhat but wait lang, wait lang sa akong next discussion. Okay, go, bye-bye. You know, it's so hot in here. Oh my god, wala na kayo bukal. Ako ato usa ka pagkaon. Kaya ang giingon dito is mukuha pa og isa ka noodles or canton, then imo kanon ang iyahang powder. Guys, proof ha, it's a fucking canton o parang jugay maikog ta, oh my god, nagkaskastaan niya agad di ako to canton. Bitch, we're bitch, so let's go. Guys, so akong hinayon akong tingog kinain mga tao in nagawas like oh my god, I'm freaking scared ng mga tonggang ko na but I'm trying to eat this, you know. Kuha sa akong tubig. So guys, nagbalik na ako and yeah, I'm already set done in here. Inita ay gusto na ng hangin, ningot sa tanon chukay ko, sorry. And yes, I have fucking water and yes, so pag kailangan taghanda is this kung ano yung lami. Good ka to girl. Yes, oh my god. I can do this. I can fucking do this, bitch. Let's go. Oh my god, shit. May ganyan akong gabrihan. Kinulang ko siya attitude. Down. I'm not excited with this. Kadagang attitude. It's regular. It's not, syempre, regular o sa raman. Plural buha. Ba? Yes, nahuman itong first challenge. Next is Ashley Dines 20th. Inom suka tunga sa baso. Wow. Very good. Sige, libang na. So, unfortunately, wala na yung suka. Si mama itong painunan ang suka. It's a challenge. Let's go. Taas na.
kalera at karges inom tubig sa kapitsilyo tahoy hunong-hunong. God! But only 5 days. So guys, let's go with this shit. Inom tubig sa kapitsilyo. Ano na kapitsil diri right now? Bye. Yes, na natutubig. Tubig na halos na carry na ko. I'm not a water typer. Let's go! And Trenton! Let's go! Paano yun ang hunong ba't di carry? Pasatod ko ni. Let's go. Basta mo ko ni speak. Hindi ko kaya. Let's go. Sao kita mag-ihihiay, no? Oh my god. Ay, wait na. Done. Kaon mo ba eh? Happy na? Happy? Happy kid, okay. Okay. Tik-tak, dirikak. Help. Bukikak, borikak. Guys, nako special talent sa wit. I can burp whatever I can burp. Okay? Oh ha. Talent to guys. It's a fucking talent, eh? It's a fucking done with this challenge, okay? Oh my god! I think it's a fucking fort now, so let's go. But I'm not for storage. Fucking delete the fucking games with me. So I'm gonna try ko an Erica again. Erica Monique Patigi. Gonna try ang giingon. Ang giingon diri is katong bra challenge na luag kaayo. Oh my god. Oh! Wait lang, sayawon tamahan. Wait lang, super okay. Bitchin, get the fuck out of this kind of stuff. There's the bitch in here! Oh my god! Tong-tong mo, uy, pang-word, pakuan ako, pero may init kaayo. Tong-tong mo, Pagdali! Expose ka na, aripiste, expose ka na sa aking fucking camera, bitch. Ganawa na siya pagtangtong, guys. Oh! Alon, Say brands yung bra, guys. Oh my god. Ang size ay yung bra is size ni kagamay tutoy niyo. Okay po. Ikaw niyo kay tutoy ang mga ka. Size? Gusto man sa tono. Over 75. Oh my god! Oh my god. Guys, nga naman ko. Wait lang. Ganta mo ko na. Bitch. In my room, there's something. You see this stuff is so, you can picture, makapicture ka diba? It's the outside world. Kita mo? Kita niya? Kung magsaysaya ako dire, kita ko. Labi nagsanay. Especially kani. Kanang building. I don't know if nakita mo sa camera, but yes, kanang building mga day. And that's the place over there.
Mga kasilinganan, hello! Medyo, siya ka ba? Oh my god, shit! So, guys, ang last na atong, is the Princess Mosqueda. So, yung giingon diri is, yung giingon diri, kaligo niya pag shampoo panabo niya isa ra ka buong tubig iligo. The end of the world. Let's go. Womanizer, like a womanizer, like a womanizer. Shout! I say Jen, oh my god, come over here. Don't you ever get out of my fucking face. Di siya magpakita sa camera, guys. You know? I say. Hello, I say Jen. Hello, hello. Ay, si Jernilo! Masok ko na siya kapit-kapon, di ba? Uy, kay Ero ah. Napa di siya kaon? Let's go na! May kapit na kasi. Mag-ilos mo. Bog utot ni Simon. Let's go! Yan, guys! Dito ka lang kabog. Medyo ko kaya rin. Mahal ka akong kabog. Let's go. Maliko na. Maliko na ako. Good. Oh my goodness! Wala naman yung shampoo, so magpalang-ulit ito. So basically, ang buwan siya nakakunod siya. Wala yung shampoo. So, mag-conditioner niya. Hindi ko siya basta ang buhok. Ano? Balamig. Oh my god, nabasa itong camera. Hello, ala ka diba ika-screen mo eh? You're fucking blurred. Wait, nasara mo na ako. Open the eyes of the light go. My god, it's so blurry. Kita na ko lang. Yes! Hindi basta itong buhok so that mamoyas ang atong bitch. Establish dito. Siyempre. Kasi para mamoyas ang atong and then so, ano nilego? Ano sa kaba? Ano dito? Manay! Bitch! Ba't manamukha na lang po sa akong fucking audio? Sit down. Bye-bye! Hey guys! I'm back again! So guys, I'm so happy kay nakaligo po ko. By the way, mga gikuha si Mosqueda kay the reason po kay alam niyo na magpista po diri sa amuan niya turno sa misa sa Mutambong me. And then yes, don't forget na panay shout out kay I won't break your hearts, bitches. Charot. So mag-ilis ako para makapag-shout out na ko. So guys, mabalik na ka. Ito mo sa mga fucking background, makita ninyo the reason why pero may maganahan jud ko always magsigtanaw-tanaw sa kanang mga backgrounds, but mauwa ko at the same time kay that's it. So guys, mag-ilis ako and then mag-shoutout na ko and bye-bye. Let's go. So guys, it's a fucking shoutout day. So wala ko gabatag something ha, basta pa ay wala ko gabatag ko syempre na diba kita kanya akong pimples. Diba? So I'm a little bit siguro I'm not confident with my face. So ako man nang gibuhat nga super dugay matulog until good ko 5 almost every day na jud since 2 months, and that's the result guys. Super dry na akong now. And then sa skincare like so yun na yung kabalaka, be proud of yourself. So let's go to the shout outs. Shout out from Quintet and Gabriel Carretero. Sorry sa akong voice kaya ako kaninang tubig. Fiona Petiluna, Kate Ashley Perez, MMJ Tunyakaw, Carla Resurrection, Jess Sabella, Gianna Felicity Emeterio, Shaq,
Maria Sabet, Janine Claire, Hans Benedict, Casey May, Antiveros, Kenzelton Macapas, Lucci, Sabi Habil, Herbelrine Vilvestre Navarro, Christian Ray Cometa, Geliza or Gliza, Vallejos or Vallejos. Oh my god, I'm so pangpogo. Oh my god. Claudette Ann, Rishini Jane La Rosa, Danny, Caitlin, Marnel Marie Daco, Chi Samasa, Ashley Arsenal, Shanice Nunez, Jane Christy Servado, Jeff, oh my god, shout out. So, shout out the eyes, ay mo vlog, next vlog mo shout out ko. So, Charlie, next is Charlie Ashinit or Asinit Abelianosa. Next is, sino ba? Last for El Nina Marie Armega Esperanza, Shiara Gail Tagalog, Kimberly Havelio, and last but not the least, Christine Navarro Pahaganas. Oh my god, I'm so sorry, kay I'm so bad at reading on my own names. Kaya di ko ba? Ay! I'm so sorry, I'm not good at reading of this, you know. Obvio, ako ba nakaila, but kaila ko sila nang but did you ko kaila silang name. For me ha, if makita man ako sa personal, did you ko makaila silang name. Like, makatanaw ko ninyo, like, smile ko, like, ganun. It's so simple. So, guys, that's it for this video. If you like this video, should give it a thumbs up and subscribe. So, guys, don't forget to follow my social media account. My IG is Andrea_Blight_S. My FB account is Andrew Blight Sabion. And also my Twitter account, which is fan page, which is a fan account. Yes, it's a fan account for SB19. Yes, you know, but follow nyo na lang. That's it, guys. Bye-bye. Upload niya ko sa sunod ang vlog. So, may sorry kay init kit. Binihara kayo ko na kumunod. But yeah, it's my day. Charot! Bye-bye! Shout out mo sa next vlog. So, comment down below. And also, don't forget to like, share, and subscribe. Di ka nag-subscribe. Bot! Bye-bye!